vai a pique xa. Que entra a ferro que se ponga a chover. Bastante en práctica, xa vai chocar. Bum. Onde está puro por ir para Portugal, señora? Está a chover. Ui, Dios, como rasca iso. Pois eu non me fiaba de ir no primer viaxe. Cando non volve máis, pois ya, xe, por Portugal tamén. Sí que... Pero subiu o precio. Anda, mira, si servía e todo. Non veñes que dá boa no cu. Se pediron da mesa? Sí. Ah, pues me quedaba ni puto caso, está pendiente do ferro. Vamos a armar croquete, churrasco y una comida la siguiente. Se acabó, ya lo tomamos todo bien.